دوستان عزیز و به نهایت من همین مغازه ویسمان رو یافته. یک چند وقت پیش یک بچه در فیسبوک برآمده یک ریکلام کردگی بود، انا همین مغازه نشان دادگی بود و من گپ‌هاش شنیده همین را دیدنی بودم که در حقیقت هم خیلی مغازه هست و محصولاتش چه خیلی. عموما وای درباره چی گپ زده بود؟ درباره همین حمام گرم کردن، خانه گرم کردن. من خودم همون پیچکی نیکلای بویا گرفته پرتافتم. من اکنون میخواستم که یک این تو خشر بازه زمانوی کرده مانم یافتیم. نباشد رفتیم میدرویم و میپرسیم و میبینیم. زیرا میگویند که شنیدن کی بود مانندی دیدن. راست. دلربا من این کس بودم. سلام علیکم. و علیکم السلام. چه خدمت؟ رحمت. شما درباره همین ویسمان گپ زده بودید. ما حاضر اومدیم یک سوال جواب کنیم شما کدی. همین کس خانه خود را میخواهند که از نو تعمیر کنند و به مصلحت‌های شمایان نیازمند هستند. مرحبا، بهتون مصلحت میدیم. ممنون همیشه. اگر بید من اینجا با کتولا خودش ایستاده است. ما شما با خودش نشون میدم در شکل شده. مایلش. دوستان عزیز در زمانه امروزه حاضر کلمه ها ترمین های نو برآمدگی مثلا двухконтурный котел میگویند با горячий пол میگویند که پول گرم شده میگویند. برای همون ما یک چند سوال ها داریم. باوری کامل دارم که با شما این سوال و جواب ها شوق آور است و من میخواستم حاضر نوبت رو به داوود جان دهم که اون کس با تفصیل با ما با سوال های ما جواب دهم. ما اساساً با شرکت ویسمان همکاری میکنیم. самарқандда ما با филиал شدیم. اینا газовый котел мегӯянд. Газовый котелмон мушуд одноконтурный мушуд, двухконтурный мушуд. Одноконтурный ки двухконтурный фарқаш чӣ гуфта мӯло мепурсад. Одноконтурный котелмон фақат хонатона гарм мекунад, система отоплениятона гарм мечияд. Двухконтурный котелмон ҳам хонатона гарм мекунад, ҳам оби гарм мечияд шумо ба кранатон ба аз барои борфамонда. Котелмона ҳар хел моделаш ҳаст. 12 киловатт саркада то 35 киловатта мощности котелмон ҳаст. 12 киловатти котелмон то 100 квадрат ҷоя гарм мекунад. 35 мон бошад, плюс минус 300 квадрат бар мӯъҷал карда шудааст. ҳозир довуҷон ман ба фаҳмондам, лекин ман ҳамин чӣ будагиша, чӣ кор мекардагиша нафаҳмидам. дар бораи ман ҳамин чиз гап задатед. ин ҳаммом гарм мекунад, ин чӣ кор мекунад? Ина более косвенного нагрева мегӯянд. Ина дарунаш ба оби гарм истод. Оба гармеш қуввати котел дода мешуд. Қуввати котел чӣ қадар баланд бошад агар ҳам қатара зиёд оба, ҳам қатара тез гарм карда дода метавонад. Объемаш ҳар қале мешуд. Аз 100 литр то 1000 литр ҳаст. Даруни ин ба ман хел спирал монанд трубеш аст. Оби гарми котел мағзи анами спиралки гузашта даруни ин будаги оба гарм карда метавонад. Агар хонадонатон ба якта санузел бошад, шумо ба 100 литраш кифоя. Агар ду та ҳамом дошта бошад, агар 200 литраш мегирад, се та ҳамом дошта бошад, агар 300 литр мегирад. Агар чи шумо ҷакузи дошта бошед ё ваннои ҳозиразамон дошта бошад, агар он вақт 500 литр ё 1000 литр гирифтагитон мумкин. бо якта савол акнун ман агар ман ҳамина хариданӣ шаваму ҳамомамбо монданӣ шавам, ина ман усто ёфтанам дар кор, ина ман бардошта рафтанам дар кор, ман чӣ хел кунам? Усто ёфтама мо худамон ёрдам метем, он устои нағзамо ҳаст, контакташона метем, марамад ё шумо адресино гиред, агар мо худамо ҳамин кади хати устоя мефирсонем, шумо бо монтаж карда метем. Аҷоиб, усто рафта монда метиҳад. Аҷоиб, дӯстони азиз, ин хел имкониятҳо дар ҳар ҷо нест. Манад бинед, аз ҳаминҷа гирифтед, дидед, пулаша додед, бурда хонатонбо карда, хушрӯ карда, оби гарматона тайёр карда метиҳанд.
баҳодур ака, вақте ки аз шумоён пурсидем, ҳамаи котёлҳои шумо бештар бо газ ё ин ки свет кор мекунанд, бо қувваи барқ. Дар ҷойҳое ки масалан дар деҳотҳо, дар кӯҳистонҳо, дар ҷойҳое ки газ, свет муаммо ҳаст, чӣ хел кор фармода мешавад инҳо? Ғайр аз бренди Висман, монда бренди Будерс аст. Инам бренди немецкий ҳисоб мешуд. Ино конденсатсиони ҷудоам қувваи сохта баромадагӣ. Ина ғайр аз табиӣ газ, бо гази пропанба мӯъҷал карда мешуд. Баллонба гирифта, ина кор фармода мешуд. Ғайр аз ин монда твердотопливный и жидкотопливный котёламо ҳаст. Твердотопливный ин кӯмуркади кор фармода мешуд, кӯмурҳезумкади и жидкотопливный ин дизелкади кар мекунад. ин чӣ харидед? Акун дасти хуш набурам гуфтам. Вай ток мебурдагӣ ба фикрам ин. Хона бабарам. Ҳа нагуфтам, ман ҳаво гарм шудааст. Мебурем. Доҷон, раҳмати калон шумо баче. Раҳмати калон. Баҳодурҷонам раҳмат. Ман акун интизори Арисон. Раҳмат шумо ба. Хуш, раҳмат. ман аз амирои ки дӯконро ҳам ёфтем, харидро ҳам кардем, ба шумо маъқул шуд? Хеле маъқул шуд. Якумаш ки ҷудо ҳам хушмуомила бачаҳо буданд, ҳамаашро фаҳмонданд, сабру тоқат карданд, фаҳмонда хушро мана чизҳоям харида баромадаем. Пага худо хоҳад насиб бошад, Арисонам хонаба меомадааст ва насиб бошад пага монда метиям. бисёр хуб, ман хурсанд. бинандагони азиз, дӯкони мазкур дар кӯчаи Рӯдакии шаҳри Самарқанд дар хонаи 149 ва дӯкони рақами 10 ҷой гирифтааст. барои онон ки намефаҳманд гуфта мемонем ки рӯпа мана инҷа тарафхонаи Олтин Самарқанд аст. марҳамат карда биёед. Висман интихоби тӯю ман.